салому алайкум бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор. дар асоси татбиқи нақшаҳо барномаҳои мушаххаси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушди воқеии иқтисодӣ дар мамлакат сол то сол беҳтар мегардад. соли 2024 низ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба маротиб афзуда, бозори дохилӣ бо истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, таъмин ва содироти он ба тамғаи истеҳсоли тоҷикистон ба хориҷи кишвар зиёд мегардид. муфассал дар гузориши Мансури Ҷалол. дар соли 2024 сарфи назар аз таъсири омилҳои беруна, рушди босуботи иқтисодии мамлакат аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши савдои дохилӣ ва савдои хориҷӣ таъмин гардидааст. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ марҳила ба марҳила афзоиш ёфт. дар ин давра ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 154,3 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар қиёс нисбат ба соли 2023 афзоиш ёфтааст. дар соли 2024 суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. соли 2024 дар ҳудуди кишвар 740 корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 20 000 ҷойҳои кории нав, иловагӣ ва барқароршуда мавриди истифода қарор дода шуд. дар соли 2024 новобаста аз таъсири омилҳои беруна, сиёсати иқтисодию молиявии мамлакат ҳамчунин андозу буҷет дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шудааст. нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ иҷро гардида, воридоти маблағҳо ба буҷет 46,9 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 1,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2024 нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 105,3% ё 20,4 миллиард сомонӣ ва хадамоти гумрук 106,8% ё 9,7 миллиард сомонӣ таъмин гардид. татбиқи ҳадафи чорум ва ҳам барномаҳои дигари давлатие ки ба рушди иқтисодиёт равона карда шуданд имконият доданд ки ҳиссаи маҳсулоти саноатӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ афзоиш ёбад ва ҷиҳати таъмин ва нигаҳдории рушди суръати афзоиши истеҳсолоти саноатӣ солҳои 2022-2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои рушди саноат эълон шуданд ва ҳамин тавр дар асоси ҳамин татбиқи ҳамин 4 сола зиёда аз 1000 корхонаи нав бунёд карда мешаванд, ки имконият медиҳад на танҳо самаранокии истифодаи иқтидорҳои дохилӣ баланд гардад, балки ҳам шароити меҳнат ва ҳам ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шавад ва албатта бо ба вуҷуд омадани объектҳои нави андозбандӣ қисмати даромади буҷети давлатӣ зиёд гардад. бо мақсади таъмини устувории низоми энергетикии кишвар ва истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи нерӯи барқ дар соли 2024 корҳо дар доираи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ барои бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқӣ, кам намудани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани низоми билингии он, электрофикатсияи деҳот, бунёди хатҳои интиқол ва тақсимоти барқ ва солимгардонии вазъи молиявии соҳа ба маблағи умумии 1,7 миллиард доллар ба роҳ монда шуд. дар соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 74 миллиард сомонӣ расонида шуда, суръати афзоиши он ба 10,6% аз ҷумла растанипарварӣ 13,4% ва чорводорӣ 4,9% баробар гардид. дар самти ҷалби маблағ, сармояи дохиливу хориҷӣ аз ҷониби ҳукумат чораҳои фаврию зарурӣ андешида шуда, барои нигоҳ доштани рушди устувори иқтисодию молиявии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. тибқи маълумоти пешакӣ дар соли 2024 ба кишвар 4,9 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2023 2,1 миллиард доллар ё 73% зиёд мебошад. дар соли 2024 маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда дар кишвар 90 адад ва ҳаҷми маблағи онҳо 51,9 миллиард сомониро
ташкил намуд. дар натиҷаи андешидани чораҳои амалии соли 2024 гардиши савдо 13.6% афзоиш ёфта, ҳаҷми он ба 65.8 миллиард сомонӣ баробар гардид. нишондиҳандаҳои мазкур бозгӯи онанд ки бо анҷом додани иқдомҳои муҳиму саривақтӣ дар самти таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат натиҷаҳо назаррас гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол беҳтар ва сатҳу сифати зиндагии мардум боло меравад. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Данғара бунёду таъмири даҳҳо иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳангиву варзишӣ, саноатӣ, таъмиру мунфашнамоӣ, роҳҳои мошингард, кашидани хатти оби нӯшокӣ ва дигар корҳои ободонӣ ҷараён дорад. гузориши Салоҳиддини Неъмат. ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ ва расонидани хизмати тиббӣ ба ниёзмандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон садҳо адад бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ сохта ба истифода дода мешавад. бо ташаббуси вазорати тандурустӣ ва шарикони рушд дар диҳаи сафедоби ҷамъати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара як бунгоҳи саломатӣ сохта шуда мавриди баҳрабардории аҳолӣ қарор дода шуд. бинои бунгоҳ аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. акнун дар он 5 нафар мутахассисону кормандони соҳаи тиб ба зиёда аз 4000 нафар аҳолии деҳаи мазкур хизмати тиббӣ мерасонанд. ما لحاظ امکانیت‌های خوب هست که ما بیشتر همه یاری اولی نه همه وقت در همه جای خودمون بگذرونیم، چه زن‌های حامله، چه ام گذرانی، چه فشار بلندی، همه یاری اولی ما میتونه که دیگر بیماری‌ها رو بعد مرکز ناحیه برای جراحی و برای چی روان کنیم. دیگر یاری اولی ما میتونیم که در همه جای خودمون به یگان مشکلی گذرانیم. тавре иттилоъ дода шуд, сохтмони бинои мазкур аз моҳи сентябри соли 2024 оғоз ёфта то имрӯз корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. мо зери сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон якчанд иншоотҳои хурду бузургро сохта ба истифода додем ва нақша дорем ки то сазовор ҷашн гирифтани 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз якчанд иншоотҳои хурду бузургро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои дурдаст ва тобеи марказ сохта ба истифода бидиҳем. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонону маблағгузорон аз шароити фароҳамовардашудаи ин муассисаи тиббӣ дидан карда ба табибон дар самти хизматрасонии хуби тиббӣ муваффақият таманнӯ намуданд ва сохта ба истифодадиҳии бунгоҳро барои аҳолии деҳаи Сафедоб муҳим арзёбӣ намуданд. ما سالهای پیش از نبودن تجهیزات‌های طبی، از نبودن متخصصان، از نبودن روح تشویش زیاد داشتیم. هزار بار رحمت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی و این رودمردان که ما رو دستگیری کرده صاحب چنین بنگاه‌های و مرکزهای نوی زمانوی گشتیم. дар ин рӯз ҳамчунин сокинони деҳаи осмондараи ҷамъати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара соҳиби пули мошингузар шуданд. чанде аз сокинони ин деҳа ки барои сафари ҳаҷ маблағҳои худро пасандоз намуда буданд, ин пулро бо сарфи 265 000 сомонӣ сохта ба истифода доданд. мавриди зикр аст ки деҳаи осмондараи ҷамъати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара яке аз деҳаҳои дурдасти ноҳия маҳсуб меёбад ки аз маркази ноҳия 40 километр дур мебошад. сокинони ин деҳа аз набудани роҳ дар фаслҳои зимистону баҳор танқисӣ доштанд. пуле ки дар болои дарёи Тоҳирсу сохта шуд, деҳаи осмондараро бо деҳаи бульёни поёни ҷамъати деҳоти Исматшарифи ноҳия, яъне шоҳроҳи Душанбекулоб ҳамагӣ бо 10 километр мепайвандад ва то маркази ноҳия 26 километр. солҳои пеш раҳо безе буд, ина кӯпрук набуд, қиингаре буд. солҳои пеш ина худо шукр инамин дастгирӣ кардан халқ мо ҳамин кӯпрука сохтем. мо ҳамин роҳро дар роҳи шоҳроҳ пайваст шудем. ин хело беҳбудӣ барои халқи мон аст. ваъда метиҳем ки то билёни поён 10 километр пурра сангрез карда ба месупорем. масъулини ноҳия ин ташаббуси сокинони хайрхоҳи деҳаро ки собитгари пайравӣ ба сиёсат ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, муҳиму қобили таваҷҷӯҳ ҳисобида онҳоро бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара қадршиносӣ намуданд. сокинони деҳа бо шукргузорӣ ва ризояти комил аз тинҷиву осоиштагӣ дар ин рӯз зери суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанг хушҳолӣ намуданд.
дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. сокинони деҳаи дилнишини ҷамъияти деҳоти пушинги ноҳияи Данғара аз набудани пул дар селроҳаи даромадгоҳии деҳа дар фаслҳои зимистону баҳор танқисӣ доштанд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ин мушкилот роҳи ҳал ёфт. дар вақти бориш шуд кӯдакҳои мо умуман дар мактаб рафта наметонистанд. селбориш мешид даст аз ҷамона дар инҷа пул сохтастем. баландии пул 3 метр, дарозиш 4, дар вазни 40 тонн. ёдовар шудан ба маврид аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногун дар самти рушди маҳал ба манфиат буда дар ин замина инфраструктури зарурӣ ва шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдасттарин деҳу рӯстуҳои мамлакат ба тадриҷ муҳайё гардида истодааст. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان کارهای ساختمانی در انشاءات تعیینات گوناگون وسعت یافته با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت و سهام‌گذاری صاحبکاران نقشه‌های سازندگی مورد عمل قرار دارند. به این مناسبت از سال 2022 تا این جانب در شهر 127 انشاءات تعیینات گوناگون بعد بنیاد و تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفته است. حالا در شهر بنیاد بناهای بلند آشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مرکزهای معاصر خدمت رسانی و سودا و دیگر انشاءات حیاتاً مهم ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستان ولایت سوخت تدبیرهای سازندگی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه‌های طرحریزی شده اساساً انشاءات ساخته می شود که برای بهداشت وضع زندگی مردم ضرورت بیشتر دارد. در همین زمینه دیگرگونسازی کوچه و خیابان‌ها نیز به نقشه گرفته شده است. تدبیراندیشی‌های سری وقتی به آن باعث گشت که در دوام بیشتر از 3 سال بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی 127 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شود. در روند اجرای کارهای سازندگی و بنیادکاری در برابر مقامات محل سهم صاحبکاران نیز نظررس است. از جمله با سهامگذاری صاحبکاران مجموعه‌های معاصر سودا و خدمترسانی، بناهای بلندآشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و دیگر انشاءات ساخته می شود. حالا در شهر کارهای ساختمانی در بیشتر از 20 انشاءات ادامه دارد که شماره زیادی آن را بناهای بلندآشیانه استقامتی تشکیل می دهد. بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستان 223 بند نقشه چهاربین‌ها باید با کارهای سازندگی، بنیادکاری و تعمیر تجدید به نقشه گرفته شده است. تا امروز 127 بند نقشه چهاربینی‌های بنیادکاری و سازندگی به انجام رسانیده شدند. اساساً در شهر ساختمان کارخانه‌های استحصالی به نقشه گرفته شده است. بناهای استقامتی، تعمیر و تجدید انشاءات‌های ساحه اجتماعی، فرهنگ، تندرستی، معارف، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات‌های گوناگون به نقشه گرفته شده است. این زمان در شهر ساختمان 12 عدد بناهای بلند آشیانه ادامه دارد. در آمده شهر کوچه کمال خوجندی در آن اساساً بناهای استقامتی بلند آشیانه، مکتب برای 5000 نفر، باغچه کودکانه به نوبت گرفته شده است. این حال کارهای لایحه‌ای ادامه دارد. در روند کارهای آبادانی و سازندگی مهمانخانه خوجند هم نوسازی کرده می شود. مهمانخانه خوجند از 14 آشیانه عبارت بوده با انجام کارهای ساختمانی در این انشاءات محتشم در یک وقت برای قبول قریب 300 نفر مهمان شرایط مساعد فراهم می آید. طبق لایحه حجره‌های قبول مهمانان و انشاءات یاریرسانی مهمانخانه پرره نوسازی گردیده آشخانه، طربخانه با 200 جای نشست، مجلسگاه، حوض شناوری بالا پوشیده، آمفی‌تئاتر و حمام بنیاد می‌گردد. مهمانخانه خوجند با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت نوسازی گردیده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده می‌شود. در شهر جهت سبز و خرمگردانی و تازه آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها نیز تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند که این مسئولیت مهم و زحمت طلب را کارمندان ریاست خواجگی منزلی و کمونالی به عهده دارند.
дар шаҳри Бустон шурӯъ аз даромадгоҳ дар ду шафати роҳҳои мошингард ва мавзеъҳои алоҳида ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинонида шуда роҳҳои пиёдагард бо сафулакҳои махсус зиннат ёфтааст. ҳамзамон дар шаҳр барои сайру гашт ва истироҳати сокинону меҳмонон гулгаштҳои зебо бунёд карда шудааст ки ин тадбири муҳим ҳам дар доираи корҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. имрӯзҳо кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Бустон дар кӯчаи ба номи Нурулло Ҳувайдуллоев ба шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабз машғуланд. ҳамзамон дар ин мавзеъ роҳҳои пиёдагард бо сафулакҳои махсус зиннат ёфта дар қитъаҳои алоҳида бештар аз 50 000 қаламчаи гули садбарг шинонида мешавад. дар назар аст ки 5000 адад ниҳолҳои ҳамешасабз дар шаҳр шинонем. ҳоло бошад то имрӯз дар шаҳри Бустон дар маҳаллаи Ҷавонӣ назди биноҳои 14 дар маҳаллаи Рӯдакӣ байни биноҳои 18 ва дар кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоев ки ҳозир мо қарор дорем кӯча аз навсозӣ шуда истодааст. 500 адад ниҳолҳои ҳамешасабз шинонда шуд ва ин давом дорад. дар нақша ҳаст ки 50 000 адад гули садбарг дар кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоев шинонда мешавад. мавриди зикр аст ки азму иродаи сокинони шаҳри Бустон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифташударо бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода медиҳанд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бустон, ахбор. равишҳои нави кору фаъолият дар замони муосир ҳар нафарро водор менамояд ки донишу малакаи худро такмил диҳаду барои осон гаштани рафъи мушкилоташ роҳ ёбад. ба андешаи коршиносон бо суръат рушд кардани иқтисоди бозоргонӣ дар худ равишҳои ҷадиду манфиатборро рӯи кор оварда истодааст ки низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ яке аз онҳо буда ҳам барои сокинон ва ҳам барои ғанӣ гардидани буҷаи давлату устувории қурби асъори миллӣ омили заруриву саривақтӣ маҳсуб мегардад. шаҳри бештар дар гузориши Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад. рушди илму техника ва инкишофу тараққиёт дар ҳама бахшҳо тақозо менамояд ки равандҳои нави кору фаъолият ҷорӣ гардад. махсусан самти идоракунии иқтисоди давлат, пешбурди фаъолияти молиявӣ ва фароҳам гардонидани имконоти зарурии муомилоти пулӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, аз ҷумла амалӣ намудани низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ аз омилҳои тақвияти бахшҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб меравад. аз соли 2016 бо мақсади шаффофияти қисми даромад ва хароҷоти маблағҳои бюҷетӣ дар тамоми ташкилоту муассисаҳое ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ нигаҳдорӣ мешаванд бо равзанаи ягонаи барномаи SGBNet барои монда шуда. дар ин замина сарраёсати молият дар вилояти Хатлон ва раёсатҳои молият дар маҳал тамоми амалиётҳои хазинадориро бо тариқи ғайринақдӣ амалӣ менамоянд. афзалияти низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар он мебошад ки тибқи супоришномаҳои пулӣ пешниҳод гардида ҳама намуди хароҷотҳо аз ҷумла хароҷотҳои хоҷагидорӣ, хӯрокворӣ, доруворӣ, таъмир ва пардохтҳои коммуналӣ ва дигар хароҷотҳо ба тариқи ғайринақдӣ барои монда шудааст ки аз ҳама ҷиҳат ба манфиати кор мебошад. аллакай аз ҷониби Банки Миллии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои қарзи молиявӣ дар соли 2024 ҳам дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо ҳам дар ҷамоатҳои дурдаст семинар машваратҳо дар якҷоягӣ намояндагони Банки Миллии Тоҷикистон бо ташкилотҳои қарзи молиявӣ 48 адад семинар машваратҳо гузаронида шуд. нақшагузорӣ барои соли 2025 карда шудааст ки боз ҳам ин корҳои фаҳмондадиҳиро дар самти баланд бардоштани саводнокии молиявӣ боз зиёдтар семинар машваратҳо ҳам дар ноҳияҳои дурдаст ҳам дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо ба назар гирифта шудааст. хавфу хатари мисол бо худ бурдани ҳаҷми шумораи мисол сармоя ё ки пеш аз як сурати ба сурати дигар гузоштан ин афзалият дорад, яъне ки чикор мекунад, метавонад ки молу маҳсулоташро чикор кунад, соҳибкори чи истеҳсолӣ бошад, чи содироткунанда бошад, чи воридоткунанда, метавонад аз хона аз ҷои кор нишаста додугирифти молу маҳсулоташро ба воситаи
عملیات غیرنقدی انجام دهد. استفاده عمومی واسطه‌های الکترونی پرداختی هنگام حساب برابرکنی‌ها، خرید مال و خدمت‌رسانی‌ها با شفاف گشتن جریان‌های مالیوی، کاهش یافتن حجم اقتصادیات غیر رسمی، افزایش واردات مبلغ‌های انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه دولتی، اینچنین به زیادشوی حجم امانت‌ها مساعدت می‌نماید. جاری گردیدن ترتیبی به طور غیرنقدی پرداخت نمودن اندازها و باج‌ها، پیش از همه برای صرفه وقت، کم کردن خراجات‌های شهروندان اندازپرندگان، پیشگیری تاثیر عامل‌های انسانی و شفافیت فعالیت آنها روانه گردیده است. یعنی شهروندان و اندازپرندگان امکانیت دارند من بعد عهده‌داری‌های اندازه خود را که قانون مقرر کرده است به تشریف آوردن به نقطه‌های خدمت‌رسانی بانکی با استفاده از خدمت‌رسانی‌های اکوایرینگی، ضمیمه‌های موبیلی و دیگر امکانیت‌های پرداخت غیر نقدی که وزارت و اداره‌ها تشکیلات‌های قرض مالیوی برای آنها فراهم آوردند و بودجه پرداخت نمایند. دلخواه عملیات ها میتوانند که به واسطه نظام غیر نقدی باشد، چی پرداخت های اندازی، پول قوه برق، خدمت رسانی های کمونالی و هاکذا، اینا همش در چارچوبه اگر خدمت رسانی غیر نقدی باشد، ما با پرگی استواری پول ملی ما تا 10% بالا میبرداریم، استوارتر میشود نسبت به اسعار گرچه جان داشته. تجربه دولت‌های پیشرفته و نتیجه عملی شوی نظام حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در کشور ثابت می‌نماید که این روند همچون عامل انکشاف نظام مالیوی در غنی گردانیدن بودجه مملکت نقش مهم دارد. زیرا استفاده عمومی واسطه‌های الکترونی پرداختی هنگام حساب برابرکنی‌ها، خرید مال و خدمت‌رسانی‌ها با شفاف گشتن جریان‌های مالیوی، کاهش یافتن حجم اقتصادیات غیر رسمی، افزایش واردات مبلغ‌های انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه دولتی، اینچنین به زیادشوی حجم امانت‌ها مساعدت می‌نماید. کارگران 7 مؤسسه دولتی راههای اتومبیلگرد ناحیه‌های منطقه رشت و سنگبور با استفاده از تکنیک صحابی راه ماشینگرد دوشنبه وحدت لخش را از برف و سنگریزه تازه نموده برای تامین حرکت به ممانعت واسطه‌های نقلیات دیگر کارهای ضروری را انجام دادند. گزارش در این خصوص. در توازن مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد منطقه رشت و دیگر مؤسسه‌های زیرتابع آن راههای اهمیت بین المللی زیاده از 300 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. این است که در حشر عمومی جمهوری کارگران 7 مؤسسه دولتی راههای اتومبیلگرد ناحیه‌های منطقه رشت و سنگبور با جلب ده‌ها عدد تکنیک‌های صحابی شروع از سرحد جمهوری قرقیزستان تا محل لغور ناحیه نورآباد و لبیجرگ سنگبور شرکت نموده از روی نقشه کارهای پیش بینی شده را به انجام رسانیدند. در این روز تغییرابی اقلیم قریب در همه ناحیه‌های منطقه احساس می‌شد، زیرا در یک قسمت موضع‌های بلندکو بارشات برف باشد، در حدود دیگر نواحی هوای سرد و بی‌بارش به نظر می‌رسد. از جمله در عقبه قرمیق کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد منطقه لخش که بارشات برف بیشتر به نظر می‌رسد، قسمت 12 کیلومتری شاهراه را از برف تازه نمودند تا در این موضع بلندکو حرکت معتدل نقلیات به طور دائمی تامین کرده شود. در ناحیه لخش دو مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد عمل می‌کند که نگاهبین 114 کیلومتر راههای اتومبیلگرد بین المللی را به ذمه داشته. در موضع‌های خفناک دهات دو عقبه، دنبرچی، سیبستان، تکنیکا و کارگران وابسته شدند تا کارهای برقرارسازی را در شاهراه انجام دهند. طبق سفارش وزارت نقلیات جمهوری ترکستان در تمام جمهوری شنبگی امروز اعلام کرده شد که در مؤسسه دولتی نگهداری اتومبیل ناحیه لخش نیز برای بخش به شنبگی امروزه یک قطار کارها به انجام رسانده شد. از جمله تخت هوار نمودن کنار را با واسطه автоگریدر، تازه نمودن کنار را از سیلوارت‌ها، سنگریزه‌ها و لغزش‌ها با واسطه بلوکنک فرونتالی و اینچنین پوشیدن مواد ضدیتی در تمام راه‌ها با واسطه اتوماشین خودروفر دونان برای مانده شده است. در این حشر کارگران مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد منطقه هایید که رفت و آمد نقلیات طریق ساحلی دریای سرخاب صورت میگیرد
با استفاده از تکنیک‌های صحوی تازه کردن قسمت‌های سیل و سنگریزه‌های راهی محلی انجام دادند تا رفت و آمد نقلیات تامین کرده شود. در ناحیه تاجیک‌آباد مسافه شورای اتومبیلگرد بین المللی بیش از 25 کیلومتر را تشکیل نموده. کارگران در این روز تازه کردن جویبارهای آبگذری، شفط راه‌ها و دیگر کارهای آبادانی را به سامان رسانیدند. کارگران مؤسسه دولتی راه‌های اتومبیلگرد ناحیه نورآباد در قسمت 50 کیلومتری شورای اتومبیلگرد بین المللی با جلب تکنیک‌های موجوده در موضع‌های پیش‌بینی شده کار کرده تا مشکلات جای داشته برطرف کرده شود. با مقصد نگهداری حالت راه‌های اتومبیلگرد بین المللی در حدود ناحیه رشت، کارگران با استفاده از تکنیک‌های صحوی در حشر شرکت نموده کارهای پیش‌بینی شده را اجرا کردند. همین طریق در حشر عموم جمهوری کارگران 7 مؤسسه دولتی راه‌های اتومبیلگردی ناحیه‌های منطقه رشت و سنگوار با جلب تکنیک‌های صحوی شرکت نموده از روی نقشه کارهای پیش‌بینی شده را در شاهراه 300 کیلومتری اتومبیلگرد بین المللی با صفت بلند انجام دادند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه اخبار. خیر سلامت باشید. ما منفعت ملت و دولت باید از همه منفعت‌های دیگر بالا بذاریم. با همین باوری کامل داریم که آینده تاجیکستان درخشان است. صفت دولت نه به شماره اهالی بلکه به صفت اهالی وابسته می‌باشد. پیشوای معظم ملت در پیام نوبتی خیش واضحاً تاکید نمودند که باید که علم در استحصالات پیوند کرده شود. تا علم را به استحصالات پیوند اگر ما نکنیم، در آماده نمودن متخصصان، رشد ساحه‌های گوناگون خودجگی خلق مملکت به هدف‌های گذاشته شده خود ما رسیدن نمیتوانیم. لذا باید که حتما علم به استحصالات پیوند گردد و آن گونه متخصصان آماده کرده شوند که آنها توانند ساحه‌های گوناگون خودجگی خلق مملکت را در شرایط امروز رشد و انکشاف داده باشند. یکی از سمت‌های خیلی مهم و افضلیت‌ناکی که پیشوای معظم ملت ضمن ارائه پیام نوبتی خیش تاکید نمودند، این ساحه صنعت به حساب می رود. همونطوری که ما معلومات داریم، خوشبختانه امروز شماره کارخانه‌های صنعتی در مقیاس جمهوری به زیاده از 3000 و تنها ما در حدود خود یک سال زیاده از 740 کارخانه‌های صنعتی را ساخته مورد استفاده قرار دادیم که چگونه ساحه مذکور در مملکتمون در یک حالت رشد و انکشاف بی‌سابقه خود قرار دارد. اگر سال 2000 از بودجت دولتی برای ساحه فرهنگ و ورزش همگی 13 میلیون سامانی جدا شده باشد، پس در سال 2024 این نشان دهنده 1 میلیارد و 716 میلیون سامانی را تشکیل داد.